Osnovni pojmovi koji se koriste za opisivanje mehaničkog kretanja. Osnovni pojmovi koji se koriste za opisivanje mehaničkog kretanja su putanja, pređeni put, materijalna tačka, vreme kretanja i brzina kretanja. Hajde sad da objasnimo prvi pojam putanja. Putanja kretanja tela je stvarna ili zamišljena linija po kojoj se telo kreće. Voz koji se kreće prugom kreće se po stvarnoj putanji, dok leptir i ptica se kreću po zamišljenoj putanji. Trag na snegu je stvarna putanja. Ali smo rekli da je putanje i linija. Linija može biti prava i kriva, pa tako i kretanje se prema obliku putanje mogu podeliti na pravolinijska i krivolinijska. Primjeri za pravolinijsko kretanje su lift, jabuka dok pada sa grane, čovek na pokretnim stepenicama koji miruje, dok se krivolinijski kreće automobil na putu između dva grada, fudbalska lopta tokom utakmice i list papira dok slobodno pada. Pređeni put. Dužina dela putanje koju telo pređe za određeno vreme je pređeni put. Oznaka za pređeni put je S, a merna jedinica metar, milimetar, decimetar, centimetar, kilometar itd. Rastojanje od Anine kuće do škole 800 metara. Ovo bismo u fizici zapisali S je jednako 800 metara. Svaka fizička veličina mora da ima oznaku, brojnu vrednost i mernu jedinicu. Materijalna tačka. Tijelo čija se veličina i oblik mogu zanemariti u odnosu na dužinu putanje po kojoj se kreće, može se predstaviti materijalnom tačkom. Veličina automobila u odnosu na rastojanje između dva grada, na primjer 25.000 metara, možemo smatrati materijalnom tačkom, dok veličinu voza u odnosu na dužinu mosta, na primjer 150 metara, ne možemo smatrati materijalnom tačkom. Ovdje imamo dva primjera, automobil na putu između dva grada i voz koji prelazi most. Dužina automobila je 2 metra, a rastojanje između dva grada 25.000 metara. Ako bismo ovaj put gledali negdje iz vazduha, automobil bi vidjeli kao jednu tačku. I onda u tom slučaju ovaj automobil na ovom putu možemo smatrati materijalnom tačkom. U drugom slučaju dužina voza je 50 metara, a dužina mosta 150 metara. U ovom slučaju ne možemo voz smatrati materijalnom tačkom, već moramo u obzir uzeti i njegove neke druge karakteristike, na primjer dužinu voza. Vreme kretanja. Vreme kretanja je dužina trajanja nekog kretanja. Vreme se obeležava oznakom T, a merna jedinica je sekunda, minut, čas, dan, godina, decenija, vek. Dejan od kuće do škole putuje 15 minuta. Ovo bismo u fizici zapisali T je jednako 15 min. Kao i svaka fizička veličina, i ova mora da ima svoju oznaku, brojnu vrednost i mernu jedinicu. Brzina kretanja. Brzina je odnos pređenog puta i vremena. O ovome ćemo više učiti u narednim časovima. Da li ste ikada razmišljali koja životinja je najbrža? Gepard,
na kopnu je najbrža životinja i prelazi 120 km na čas. U vodi to je crni marlin i njegova brzina je 130 km na čas. Vazduhom gospodari sivi soko sa brzinom 389 km na čas. Ako bismo trebali da odgovorimo koja je najbrža životinja, to bi u ovom slučaju bio sivi soko. Kretanje se prema brzini mogu podeliti na ravnomerna i promenljiva. Ovdje imam jedan put koji sam podelio na delove 10 metara, 10 metara, 10 metara, 10. Svi delovi su jednaki. I prvih 10 metara telo pređe za 2 sekunde, drugih 10 metara isto za 2 sekunde, trećih 10 metara isto za 2 sekunde i četvrtih 10 metara isto za 2 sekunde. I kažemo da se telo kreće ravnomerno zato što prelazi jednake delove puta za iste intervale vremena. Ovdje imam isti taj put podeljen na 4 dela po 10 metara i telo prvih 10 metara pređe za 5 sekundi, drugih 10 metara za 2 sekunde, trećih 10 metara za 4 sekunde i četvrtih 10 metara za 5 sekunde. Kažemo da se telo kreće promenljivo, zato što jednake delove puta prelazi za različite vremenske intervale. Telo se kreće ravnomerno ako prelazi jednake delove puta za jednake vremenske intervale. Telo se kreće promenljivo ako prelazi jednake delove puta za različite vremenske intervale. Ravnomerno pravolinijsko kretanje ili skraćeno RPK. U ovom slučaju telo se kreće u isto vreme ravnomerno i pravolinijski. Znači brzina mu je ravnomerna, što znači da prelazi jednake delove puta za jednake intervale vremena. I na to kada dodamo još da mu je putanja pravolinijska, odnosno da se kreće po pravolinijskoj putanji, i kada to dvoje saberemo, dobit ćemo ravnomerno pravolinijsko kretanje. Ravnomerno pravolinijski se kreće telo koje prelazi jednake delove puta za jednake vremenske intervale i pritom se kreće pravolinijski.